Okay bangani mama ake ngibuze la kufanele ukuthi uhulumeni afake ama-public Wi-Fi endaweni zakhe zahulumeni like kuma-clinic or ey'kolweni yabo zonke nje lapho okuhlangane khona abantu ey'khungweni zahulumeni ukuthi bese kuthola mhlawumbe sine-public Wi-Fi ekhona ezivela idatha lidura. Cha malume uhulumeni angakufaki Nkosi yami abantu la sebezoyeka ukuthenga idatha ngoba idatha South Africa liyadura begishe beyigulise elani idatha eklinika kanti sizelene eklinika ngoba eklinika ukuthi umuntu uma egula elapheke ebuyele ekhaya ucabanga ukuthi labantu uma bengathola ukuthi iklinika ine-Wi-Fi emahhala angebeze begule imihla namalanga esibhedlela umuntu uma egula kumele kwenza bese yalala yaphumula uzolala nomuntu ekhona umtitili zokubuka uTikTok i-Wi-Fi engena-password ngoba iy'bhedlela zakhelane namakhaya nje ufica abantu sebencike idongweni lesesibhedlela esikoleni shule ingane ngey'funde phela angiminithi nje uthisha wathi kusenza i-research waphuma amanzi usengena ku-TikTok fast akangafaki nje uhulumeni akangafaki lutho si-right singenakho si-right nje asincinzeki indawo ingasigili thina angeke ezifake nje malume njengoba eshilo sinokuthi la idatha seliyadura kakhulu eSouth Africa so uhulumeni kumele asiprovide ngama-Wi-Fi endaweni zakhe ezi-public kuyaphoqa kakhulu kuma-libraries kuyaphoqa kuma-library ey'koleni library ikhona yes iyadingeka vele nasey'koleni iyadingeka ey'koleni uthisha uma esifundisa nga-something okumele singene ku-internet siyiseshe ngeke mina ngiyiseshele ngedatha othisha ufunda 4 years ever sesethole i-degree ukuze uzonifundisa into anifundisa yona uma ungezwa kahle hamba phela esayizi nepeni ethi uma ekhuluma ubhale phansi uhambe esikhathini samanje sesivele into esigxile kwemali uma sesifunda vele siyadingeka ukuthi siphathe ama-cellphones esikoleni so ngakho kuyaphoqa usiwaphathe nanokuthi uthisha uma efundisa nga-something sekumele singene kwi-internet siseshe something le uthisha asuke efundisa ngayo ukuze sizoba ne-idea yale nto uthisha afundisa ngayo uyabo ukuze ube ne-idea full understanding ngizwana ngami ngiyakwenza iyakuthisha uyobuza thisha ngizwanga usufuna uhulumeni afake ama-Wi-Fi ukuze nina manje esikoleni okay let's sine-Wi-Fi esikoleni ngebreak uzokwenza ngoba phela i-Wi-Fi ayivalwa shuthi uniconnecte cha phela ayivalwa-ke ngebreak during ingasilahla isignal kancane kancane nje iyavula kube nama-period yangithi uthisha engangeni ma isavulwe ngaleso sikhathi usuhleli kona nafuna kuyacofa ekliniki yenzani i-Wi-Fi ekliniki ukuze bezobona abantu indaba ukuthi kwenzakalani emhlabeni yabona kune-open view uyithenga kanye ama-channel awacimi awakhokhela inyanga nenyanga umuntu onenkinga yey'ndaba esebheswana ukhona lapho abukele izindaba ku-open view futhi mhlawumbe angithi uma iseklinikhi kungaba lula nawe uma ufuna ukuyolanda amaphilisi akho noma umuntu kube lula abantu begula bemaklinikhi cha malume yabona mina ngagcina nasengeklinikhi and ukhiwa waseklinikhi hlala iningi awucabanga ukuthi ngisekugcineni kune-Wi-Fi ngalokho engidlulisile hayi ngena mama ngenzela i-Wi-Fi kahulumeni and yakho khona phela ayadura amadatha yabona nje ngibekisela uphongolo endaweni eklinikhi yayo endaweni eklinikhi yayo awucabenge lama-Wi-Fi amangaka ngoba iy'kole zingaka nje kodwa lokho kungasiza nokuthi abantu baye emaklinikhi bayosizakala elokishini ngoba kuhlaphe kuna-4 ey'kole i-Wi-Fi iy'kole nje ngokuthi indawo iyohlaphe ishaya ngey'kole ezu-105 le y'kole zingaka eSouth Africa ama-province awu-9 zonke lezi y'kole sesine-Wi-Fi ney'bhedlela zakhona umuntu engahlele ey'ngwelezane phela ngaphuka njalo mina ngiyodla i-Wi-Fi ngiyakubona lokho sey'koleni nasemphakathini ayadingeka ama-Wi-Fi for iy'ngane ey'fundayo la benza u-matric yabona malume your parents must improvise uma ufunda u-matric umzali kumele understand ukuthi kumele usebenze kanzima for ingane yakho uziphase contribute uhulumeni usikhiphe ngeke uhulumeni afike akhiphe iqolo akhiphe umahlalele akhiphe imali abakhubazekile akhiphe imali yalaba abasebephethe i-TB temporary aphinde ekhokhela ama-Wi-Fi kanti sekukondla intandane lo umsebenzi wakhe njenge-leader yethu njengathi sam-elect ukuze asicontrole asilide njengekhaya singabakhe malini emalini kahulumeni nifaka malini singabakhe siyayikhipha awukhokhe ishintela wena awukhokhe ishintela sipilonga kuyena once wasona nje akusesiwa lapho ubona khona ukuthi umuntu kahulumeni wena ngibona ngani ngoba uma ungashona manje angeke senze lutho thina siyolinda kuze uhulumeni abaka-forensic bezokulokhuza awusabona nalokho ukuthanda kweni ukube ningabantu njengoba ningifuthatheni ngiqubuleni ngifake ebhokisini bese sekuyicala lolo icala lani ngoba phela it's not like ngisikhona umehluko engizokwenza and stuff ngizovuka emathuneni angeke ngizovuke kodwa ke ngoba ngiyadingeka
kune-Wi-Fi nje senzo matric senzo grade 11 siyakudinga ungena ukufunda angisesifunda nge-internet apply lapha siwo wonke ama-parents anemali yoku-afforda idatha liyadura eSouth Africa. Ingane under 18 ihola imali yayo above ihola uMahlalele. Sinama-expenses amaningi sabazali kumele siwasatisfy ey'nganeni. Sinama-needs amaningi kumele siwasatisfy. Uthola igrosa ngamanani aphansi. Yini seniyidalela ama-needs ani? Ama-needs ani? Yes, sinawo. Senizodlala ngohulumeni manje. Asidlali ngohulumeni umsebenzi wakhe. Awucabanga esikoleni sesine-Wi-Fi esikoleni. Yeke ezinye isebenzi sine-Wi-Fi. Ibuye ngamehlanqo. Uyamuzwa ukuthi singayiqhumisa. Kodwa-ke mina ngicabangela laba benzo matric waniform akekho umntwana ongafeyila umatric uba nama-cross night nights uyafunda uthola ama-documents bayabafotocopy isikole photocopy umatric wabo bayawusebenzela yini engathi umatric isidinga ukuthi manje ingene kumele ibe no-Wi-Fi isikole sonke phela kukhuluma ukuthi connect umatric kuphela ngisho mina kuyindawo odlulayo ngoba isikole sethi kunenkambi yamasosha ngale kunenkantolo odlulayo ibhekele enkambini obhe enang emasosheni nayo i-Wi-Fi sisebenza connected phela public Wi-Fi uyabona engisho emphakathini alifakwa emphakathini yadingeka nabayeka isikole sebehlelile i-Wi-Fi yethu ayithelo ngenzela imatric senzela phela vele nabo ngebehlale beyeka i-Wi-Fi nabo bazongena lapho kodwa bayeka isikole abasebenzi baconnectele into ebhekene i-purpose ka-government ukuthi zingifakela lezi ingane ey'funda ngoba akusiwo wonke umzali okwazi ukuprovide ingane yakhe noma kuvulo yedwa endlini simkhapha sonke siyamhambisa siyodla i-Wi-Fi eklinika asiyodla i-Wi-Fi eyani i-Wi-Fi eklinika ngoba ithi asiseshi udokotela ukhona nonesi eyabo phela laba abasebenza ekliniki nabo ukuze besizakale angizinani manje wale nisalindile lapha ningayizwa ukuthi yazi yasesilinde kakhulu makune-Wi-Fi uyabona uyakhona ukungena yabona ukuze ungalindi shona kwadokotela ise-public clinic yakhona yaphilisa mahhala khona abantu abawathengayo la maphilisi kwanawe imali kudalelwe lokho ukuthi singene sonke mahhala ngoba thina siphila ngaku-government i-Wi-Fi siyaphi ngaphezulu ayibe kuyi-public kube yi-public Wi-Fi kuyi-public clinic ngagcina imayini igolide ligutshwe egoli kuphela asinalo igolide phongolo kuyenzeka bethi sesha nayo into bebeka i-advert la bethi sesha uzoyisesha ngani ungenadatha uzohlanganisa WhatsApp date uzongena ngani yona ifakunamali phela ngize public clinic ngoba anginamali uzele i-Wi-Fi noma uzele ukusiza uzosiza mase bethi nayi something la iseshe nayi information ibhaliwe sesha mase kuthiwa kunama-post aphumile guys applyile ningena bona ekuthize omanje mase encourage phela mele nizame nina ningabantu uzamani ungenalusha nina senifuna ukuthi nihlale phansi nikhambise uhulumeni athele yes akathele i-responsibility yakho kuthasheni wena abasela uhulumeni usho njalo umuntu nomama nobaba kuzephumele abenzi something abanalutho abanalutho uhulumeni yena ukhontrol isaka nje le mali la South Africa nina nifuna ukudla kwandobole esikoleni yes uphethe yonke imali uhulumeni akakwazi ukuhlula ukuthi usiprovide ngama-Wi-Fi wena ukhokhisha intela angikhokhi intela vele wena kumele mina ngisenkululekweni angimele vele ngikhokhe intela let's say sifaka lawo ma-Wi-Fi angithi kumele ikhokhelwe i-Wi-Fi ne-Wi-Fi nizonyapha NSFAS ngifuna nokuyevasithi konke lokho okwa-government mina angena nakho phela niyadimanda senifuna ukuba manje chikido mgunyathi manje ujazi inkani ngohulumeni manje yadlalwa ngiyamlela uCyril ngiyamlela so wena sine uthi ama-Wi-Fi angafakwa akungafakwa nje futhi namazi nezathi manje niyasesha ngale data niyazi ukuthi nenzani cha abaseshi ngani siyasesha phela enalek manje yabona sengizolokhu ngisesha udu phela khona kumele uqaqe nje ingqondo nawe uyidlalela igame awukwazi ukuthi njalo lokho uyasesha kuno-Facebook kunama-apps nje amaningi kabi engingawangena lawo ma-apps nemina ngina 13 angibhilongi lawo ma-apps lezo zinto angingeni nje kuzo niyabhilonga manje
niyabelong anifundi ukusala nini ingakho usufana ne-Wi-Fi mahhala hayi ngiyanizwa bangani bami nama ngisazi ngizothini kodwa nje yona ngathi iyafuneka yes iyadingeka